Kardom Niliman Rajiv Rongpi Pini ke 30 November 2025 November pini last lo November pini kijud lo asi nili ke han hedi nili birilong hedi pipi han sidoma baklang pon bode la nili pi theklong lo di bonglang pe nangko baklang pon tu po pipi han sidoma de ha okay la so bonglang hedi yo ate chum lo papar ni si nili 17 November ni video upload mati di la sohut paklang pon hedi ate sang angphar ate sang dolo mati di 17 November ni hedi paklang pon hedi la ke pini ke 30 November an yo la the nai bang lo chu nili 17 November ahot ate sang paklang pon ate bang lo la ke nai bang lo la pen tu la ya sab lai bang ge chi che la so da the sang chi mukhat lo la the bi che chat to mang ke 17 November pini 30 an ge yo chu me an la pen hapuna the sang sab do thulang la ya the okay puge arong lo puna paklang pon to po yo kidding ya berlai tisu lo labang ke ring lo lagi problem no ko lo nani tilot po la labang cholong ji puna do thulang lo labang cholong po puna thulang puna ate sang do lai mokhata cholong ji the ke jar lok lo pen la puna do la ta ke jar lok lo ta the po bahai la sila sobong lang hedi kuna lo ke la ke ala arong lo la dak lo ke fish carton lo so fish carton lo cho prang tan ni paklang pon lo sila fish carton le ise ta me athe ke yo okay cholong po dak ke bosta dip ring lo athe la ke puang tan mate di biri pen ang tan la fish carton ke votum chola biman ti la sita bosta de behet lo dak lo rong la pen dak ke piloma pi ke chainung hi pen bun thengpiar wo la akreng la arlo joksi par ke longle thap lo par ke chainung hi pilo yo pen chemical use de pen lo pure organic lo ke yo si chemical use de pen menda hem yo sila son chokrem bote chopon long ji yo ala mangge ai ke ma dak lo ke jo pen hedi la dak pachun ni first ni video banai cheng hot ke paklang hedi bonglang paklang hedi so akrab long mang la angko do thu kok lo la mang he ching yok thu ma hedi ko the do thu kok lo la ke dak le isia sep lo yo andung me baklang punik po yo okay la le isia sep lo ta bonglang lo yo ale isia sep lo dak ta do thu kok lo pini last November long angko la dak do thu kok lo yo thế lang me la le sia bonglang lo la paleng lo leng pini chowai po lo pini wai we pena pini first lo pini chowai po paleng han siton po pini ke the lo ta dong me baklang po lai ke arbo pak thepik pe no sistame choneng me chat lamang yo choneng the chat ta peneng dan the lo
pe chunon cho ai populo pen pui dhania lo pen ফুলকবি yo aro tepik pigano cikloyon ke parelo hedi cikloyon ni bang abe chala yo aro apu pela arong et tepik pigano yo oke arong et lo apu bang papu pela yo arong enan ko ke me piglo yo aro pak bhar pak tepik pig pen napon do theng bon pa chu hata chu elo mati diang konon pini chowe thu me lo yo lo ve me lo la ta theng bon da ve po pen ye fulkobi lo la ke arong tepik parong me lo pen napona do bobok kenon si yo pang pha athe dia sa sab jolo ta pening ma athe me pik pere rang yo oke ni bang kom sia jing na la we dake dim lo fish carton lo athe dolo athe tinin dolo non si do jai chola pen ko baklang pun tu po in size anan bang hindi da bang motor ke lanan lo ke the wela ke muchot bang te la fulkobi bang te muchot chalo bas kado eta la fish carton side de lo yo paleng lo ke wai alo paleng han okay pikan wai lo yo arwo tepik pikan arwo tepik pikan lo pini first lo pini ke wai Oke, neso polo amen ke tamen tana. Me ke saata lapi. Oke. Dake jo, dake brokoli pen ke bes ke pari thulo patumi se pari pini ke 30 November ro mati de patumi 29 November ani sila pari lo disposal kablong si pari lo ala akap tino imumu si thablo pachu het danili brokoli nason si pari lo dak mane germinate me pick chuta ne 20 cup pari lo 20 cup pari pen germination me pikan isini hini ne anwe mek ke bang we isi ni ber bona mek ke bang we ampari isi bang Hai germinate me pikan lo hai se tada ampari la son disposal ka be si pari lo te mothiro rante la pen permanent na dim long ki jai da dim long tamne jai me piklo mane evet long pom pare arong that sithilo pula pachu het yo la so brokoli lo chu la ni de pari pon ke hai abang lo la das la son la thithe mane direct stamina te thila ile lo ke arong mi lo non angko la hai arong so do la hai ke la hai mek wang thu lo me non ke din na philo kamera ma me baba la kamera ma la da brokoli lo bare la brokoli lo da bang rong ba problem do ko lo porque da bang fulkobi la non fisike lo
เป็นla bang kebes bang slow yo nananda lan an vela pare la broccoli hedi yo la tumpen pari rab lo ta la arong lo tumang nananda kebes bang ke yo bidun vila tum slow pik la broccoli to nge fast olo yo arong the tantun mati yo ti arong the tantun bare la pula ka phra la ke fulkobi lo chu hopui hina size pen apichet ke mo khalo jo la thek lo rong dakta rong non ko rong Hello guys. rong lang mi pik lo rong mi pik lo pure organic lo chainong hi e loksi pik lo dai chainong hi la hai theng piaro hai si thap si la so carton on thap si la si ke lo jo rong elang tha jo aro pak the pik ano fulkobi talo la no pike polo ben la la the pik no la prang si ke bang lo la the pik an lo la dak la ke plastic balting ke no tamo si ke yo arong the pik ano yo arong the pik ano chemical use jepin lo organic lo si fulkobi ke chu emu nang ne la santa la hai chai nong hi la hai le pi ta me lo la mang ke chemical use eta choy sa prang ta ni li lo fulkobi hedi me o hidi yo e lo hedi sta me non mang la fish carton si ke lo bare la bang yo lagi space bi hek mal bang ge theu e de lo ala mang ke space the ta ne ngala mang la ke pa prang lo la pen era pero lagi thepik lo mati di Baba. pen era pet lo Baba. tala bang ki yo Ay, Baba. di hek lo Baba. Baba. pini November last lo sila November last an li ke han hedi update lo si pini video ke lan chalo kardo